Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider. Veliki pozdrav svima vama ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, kao što možete vidite, ljubao mikrofon, kao što možete da vidite danas radimo jedan challenge, ovdje se zove you click, you laugh, you lose, kod mene se zove you laugh, you vinjak, to znači ako se nasmijete ljudi moji pijete vinjak, ali kao što možete da vidite, ja sam se za vinjak skoro već pobrinuo. Vidite. Skoro sam ga već sjebo, tako da jako sam uzbuđen za ovo. Ček sam sekundu da vidim ovo. Treba drugarica da mi napiše nešto važno, pa sam htio da vidim da li je ona možda. Let's start my friend. Ovdje ima dve čaše. Jedna je za vinjak, jedna je za kolu. Kolu ću odmah da sipam. A vinjak ću sipam pred kameru da ne bude da lažem. Ok, i napravit ćemo pravilo. Samo ovu jednu čašu kole smijem da koristim. Pošto su mi pisali u prošlom videu kad sam bio pravio ovako nešto, da sam puno popio kole, pa kao Deni Pičko, puno sam popio kole. Evo vidite koliko kola ima, zabeleženo. I sad to ćemo da sipamo kad počnemo. Ajmo. Siguran sam da će me nasmejati kao i prošli put odmah prva stvar, jer dok se malo ne razradim. Ali neće. Could be next. I'm scared. I nurture my skin. Shh. No, tell her. Hello. Hello. Is it me you looking for? Oh, Do you think this coffee is strong? Kaže, da li misliš da je ova kafa jaka, brate, vidim u oči. Ok. Let's start this. Sad, vinjak. Da nije prevara, vidite ima još i ovo. Da nije prevara, ne možeš ni da sipaš ništa. Počet ćemo sa ovako. Pošto nemam puno, ovaj video je 11 minuta. Za vašu dušu, u moju gušu. Dobar. What's wrong? Snake! Snake! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Inače mogu onako. Ono, baš kad počne, ha, i onda se računa. Nemoj samo kopirati. Good evening. Good evening. Oh, to je bilo cool iskreno. I will find you. And I will kill you. O, postaci. Ne seri! To je hejt! To je hejt! Mrzim kad neko tako, znaš ono, uživaš i onda...
So you're saying it's alright me and you get married? Fuck no. Come back, I wanna marry you. Get away from me. Just joking. You the gay shit. I'm sorry. You're some gay shit. I'm the juggernaut, bitch. Walking on fire. Nope. To je drugi. Ja neću imati dosta vinjaka. Majko mi neću imati. Samo ćete me vidjeti posle petog. Ovako nekako. Oko sam pijeni retard. Zezam se, naravno. Neću da kopiram Janka. Neću da kopiram nikog. Neću da kopiram ni Bak Prasta. Neću kopiram nikog, ja sam unikat. Jel tako ljudi moji? Tako je, sledite, lajkujte ovaj video. Lajkuj ovaj video ako si ga gledao do sada. Lajkuj ovaj video i komentariši mi dole gledao sam. Da vidim ko je gledao po ovaj deo. Baš da vidim ko je gledao. Da vidim. I ne pokušavam da se izvučem iz pijenja vinjaka, nego jednostavno razumeš. Uskoro sam drugi monitor. It don't go down. Robert, it goes down. No, it don't. It do go down. Oh! Hello, Mrs. Kensington. Hello, Austin. Why don't you have a model for me? Mrs. Kensington. You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah, Baby. To je bilo hvala. Why don't we just relax and turn on the radio? Would you like ham or food? Well, thanks. Oh, that's what I'm talking about. Wow! The only thing worse than children is nothing. Hello? Hello, Yes, who's calling my phone? it's me. You have the wrong number. What's wrong with you? Oh, What's wrong with y'all? Jesus and You Lord. niggas are crazy. Nisam sklonio da moram na 1080. O, moja cicia. Of truth. Immigrants cause cancer. Are you a Wookiee? O, m, g. Skilling applied to Harvard Business School. The professor asked him if he was smart. He replied, I'm fucking smart. Tell me the Pametno man's čovjek. name starts with the letter K. Kentucky Fried Chicken. I didn't just splatter paint, I was my paint. This is Bubba, and this is a bean burrito from Taco Bell. Let's see if Bubba wants a bean burrito. Gonna get it? Gone. Good boy, Bubba. Wow. To je bilo baš smešno.
A već što ga je pogledao. Što ga je pogledao kao, jesi to vidio? Gle. I gle sad kao. Kjera na foru. Koga ti zajebaš, mater? Koga ti zajebaš? Ajde, pogledao sam. Da bude fair. Živi bili. Black. Come on, you guys. There it is, right there in front of you the whole time. You're dereferencing a no pointer. Open your eyes. Did you eat my tater tots? Oh. Keep them. I'm not a rapper, I'm an adapter. I'm not a rapper, I'm an adapter. I'm not a rapper, I'm an adapter. Oh my god. Okej, je samo računa. Al poluću, brate, poluću, samo poluću. Samo poluću, jer ovo je bio stvarno nevažan trenutak za smijanje. Pljak. Fuck iPhone. Seri, da li ima full verzija toga, bre? None. I'll do this with my hands. Okay. Vidjela da pali kerujem pa će ona. Happy man! Movie magic! Je bilo pola. Koliko je lep. Beats. Oh my god! Spider-Man does whatever a spider. Spider-Man does whatever a spider. Ovo su Rusi! Čekaj, kamera mi se izgubila. Ovo su Rusi, garantujem. Garantujem da su ovo Rusi, brate. Ovo zaslužuje da pijem. I ljudi moji, što smo pili? Pili smo, nema više ništa.
Jao, ne po novoj tastaturi, jebem ti oca i majku i sve živo. Jao, ne, šta sam uradio? How it feels. Cancer. Are you a Wookiee? None. Aj, vamo ćemo. What the fuck is this piece of shit? Okej, evo je pisao. Cool. Zadnji za danas, nemoj zadnji, molim te, nemoj da umrem. Fuck you! That's not enough time! There's always time for a song. Insert. Speak up on a whole damn machine. Nice, Ron. I sneezed. Oh, I'm not allowed to sneeze. Look at this graph. Evo, znate, na primjer, niko ovo ne ceni, ali znate vi koliko je editovanja uloženo u ovo sranje, brate, ali stvarno? What's the hold up? Koji debil! Aš kaže 20% free. Come on, what's the hold up? Bam, brate. What's the hold up? To su ti zaradi smehovi, brat. Naravno da su to bili Rusi, brate, mislim, naravno. I onaj sa tanjirima. Oh! Dovršili smo ovu flašu. Ne znam da li se sjećate, ali ovo sam pio pre pola godine. Ovaj vinjak ima više od pola godine. Počeo sam ga na klipovima piti. Iskreno, završen je sad. Ovo je youtuberski vinjak. Od 1957. Budu serem, brate. Ljudi moji, to je bilo to za ovaj klip. Ako ste uživali, naravno vi ostavite like, šerajte i subscribeujte se. Ako imate čuke u glavi, subscribeujte se na moj kanal, jer kako da prepustite ovakav content, brate, ovakvu zajebanciju.
plus radimo Factions, plus radimo Ark Survivor Aberration, najbolji kanal u Srbiji. Subscribe, a mi se vidimo sutra u novom klipu, hvala vam puno. Neću vam spoilati šta će se desiti u sljedećem klipu. Pravit ćemo još ovakvih You Laugh You Lose, ali ovaj put uključit ću naše youtubere. Tako da You Laugh You Lose na Muđu i Ćaleta, You Laugh You Lose na Jasrštena, na Baku Prasta, na Janka i tako dalje i tako dalje. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo uskoro. Doviđenja. I da, ako vas zanima, gladan sam za pregledima, pa ću to da radim. Pozdrav svim hejterima. Nabijem vas te kurac.